Ratko Mladić on vodi poreklo iz partizanske porodice. Od 1964. godine je član Saveza komunista Jugoslavije. Njegov otac, Neđo Mladić, je bio komandant partizanskog odreda i poginuo je 1945. godine u borbi sa ustašama. Ratko Mladić u komunističku JNA stupa 1965. godine uz zakletvu datu maršalu Josipu Brozu Titu. Te zakletve se nikada nije odrekao. Nakon raspada Abdojevske SFRJ, on u sastavu komunističke JNA koju je dao zakletvu, on brani SFRJ od separatista sa sve Titovkom i petokrakom na njoj. O srpskoj kokardi i bilo čemu što ima veze sa srpskom tradicijom nikada nije želeo da čuje. 1991. godine u čin generala da proizvodi predsednik Saveza komunista Jugoslavije Slobodan Milošević. Ratko Mladić ostaje do kraja veran svojim ideološkim stavovima, a presudu na doživotni zatvor 2017. godine u Hagu dočekao je u svečanom modelu sa poznatom crvenom kravatom Komunističke partije Ruske federacije sa srpom i čekićem na njoj. A predsednik te partije u Rusiji je leninista i stalinista poznati Genadij Juganov. Zamenik predsednik Komunističke partije Ruske federacije, tovariš Meljnikov, nazvao je ovaj gest Ratka Mladića gestom komunističke solidarnosti koji tovariš iz partije visoko cene. To je njihovo interno pravo, znači interno pravilo da nose te komunističke kravate. Prema tome iz svega ovoga vidimo da je Ratko Mladić ceo svoj život proveo kao partizanski general.